කොබෑත දජ්ජාල්ගේ සිෆතයකි ඉමාම් මුස්ලිම බුඛාරි රිවා කරවා හදීසකු අලුගොන් මෙන්න එංගනි එයි ඉස්තහිගොඩ බුලි අදි දෙලෝ අවර් ඉස්තහිගොඩ බුලි zuwaanakan ehni rasulullah sallallahu alaihi wasallam en hadith ga hadithul qurba koni innahu shabun qatat mane ki ei zuwaanake istahigandu buli miheke imam muslim riwayat qurba hadith ga wani ad-dajjal a'warul ayn al-yusra dajjalaki ei waatulo awarogemba echke adi hame fadan imam bukhari riwayat qurba hadith ga wani ad-dajjal a'warul al-ayn al-yumna دجالكي اي كنافراتو لو عورفا وايتشكي قوميكس او من اجني مدرواتو دجالو دلوسني عورفا كان اهنمس امام مسلم رواكروا رواياتو او من اجني دجالو ايلو نفنيكا اهمگن امام مسلم رواكروا في حديث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حديث مقرباتوني عليها غفرة غليظة اي كنلتو كنافراتو لودغ وني وربو فشل ليفه ايگه سوبن كنافراتو لود نكنان اديس امام بخاري روا قربا حديث غا ويوني كانها عينبه طافيه اي كنافراتو لو اي ميبس قدر كونيكم ميبس قدر نكم فاوا فدا نكم فاوا لولكه كنافراتو لو واني نكم فا امام مسلم غ روايات ايگتوغا دجالوگه دللو ديتريگا نوت دبماگه ديتريگا كافر ليكوان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديث القربى قولي إنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن دجالوگه ده بماگه ديتريگا نوت دللوگه ديتريگا كافر مهن ليكوانه يقرأه كل مؤمن قم مؤمنك اكينه اي لينكين داتس ادي لينكين نداتس لينكين داتس ادي نداتس اي akuru kiyene komme mu'minaka Allah subhanahu wa ta'ala furihamen imamegen ba alekam gawanama e akuru kiyene ehem bima algon men engeni adives imam muslim ga riwayat engeni ei wara istafi gina adi wara keheri gina insanekama makhluqekama ehem megen sifata rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ge idna pala ekuga mistakun bayan ko devum ewagotu huri ibn sayyad ge bay sifatan hurum sahabin ge teren bay befulu hifulu korabi ibn sayyad ki nuata ibn sa'id ki ei dajjal al akbar kama ehem megen جابر من فدا الله رسول جابر ادي الله رسول عمر بن الخطاب ادي الله رسول عبد الله بن عمر فدا بيبفلو جزم قربا بدالوي ابن صياد کی اي دجال کما اهلمس افهر ابن صياد مديي دترك ابو سعيد الخدري اكيغا ابو سعيد الخدري بس اواها كتن اډيفا وماكغا مسك قربي مي ابن صياد ಗೆ ದುರ್ಗಾ ಹೊರವೇತೋ ಕ್ಯಾರಿ ಹಮ ಅನ್ನೈರಾ ವಿದಾಳುವಾನೆ ತಿಮಣ್ಣೆಯ ದುರ್ವದಾಶೆ adi misakun gos manzilaka feemumu ibn sayyad abu sa'id al-khudri ge kari awmu widalu timanne duradashe ehera gas kosuga gos ishinnashe irukolakun ibn sayyad kirugodan hifagen as abu sa'id al-khudri buni mi kirugodu hippawashe ehinduga abu sa'id al-khudri widaluwani timanne ki deene kamennete timanna mihar bohite nete ehenge vidalu vives misakun dakafawa wahakege sabun ibn sayyad ki ei bod dajjal kama wahaka dakaifa wati ekamuge birufulugen wadagen egota vidalu vi kommekas irkolen nuwani ibn sayyad as abu sa'id al-khudri ge ariyuga ishidaka e bunani timanna hitan are walen hitan as danjehigen marwedaname mistakun timanne adeterega dakka wahakatawge sabun hitan are walen hitan as mi gahuga eluwage marwedaname alafe abu sa'id al-khudri adna aswantoe rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadith qurbiyantoe dajjalaka madinage bimaka madinage maqtawga nuhingene timanna mihiri madinage terege adiwas rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dajjal ge sifa bayan kurabumu hadith qurba ka nuetoe dajjalaka darinne nudibene ekam timanne ge darin ebatibbe adiwas rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadith qurba ka nuetoe dajjalaka makkah ka ge nuodevene timanne makkah ge tame ehin abu sa'id al-khudri vidalwani ena ewahaka dekkumu timanne shakku fedije ehin names ten ya vidigen buni bas ibn sayyad mi bunani timanne inge haqiqi dajjal wani kon takuka
ehinduga Abu Sa'id al-Khudri ekama ko faiz kore ehni ghabuga wa kame eruga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sunnawi hanu himenu e sifatan ibn Sayyaduga hurumu sahabin getaren bay sahabin Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ga ariuga ewahaka dekkom eyan etche bidaluna hunnawi ehni Allah ge habratun waki gotaka kandaligen asfanuati ehen hunnawaniko at-Tamim ad-Dari kiya nasara islam wegen Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ga ariha wadalle Tamim ad-Dari ehmege Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ifahar misakuna gwalabi namaz quramataka as-salatu jami'a ehdu misakun evvi ebbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misakunnaga namaz qurama koga emburu wadagi dini warna qurwa misakunna emburu wadalle adi hadithul qurbi timan kaleg fan keba mihunge kariga dajjal abhegatun dakafa wahdataka warang eggoy wahake Tamim ad-Dari widaadu wajje ena ayati kuriga nasrani gabtuga hunnay bekaleke mihar islam wadagan tiye ena bunaniye timanname judam qabila ge bayaka lakhum qabila ge 30 mihuna etiga daturagga daniko behigen gos irumatiga wa rashagga timammen labbejje e rasha timammenge nauge tibi kudi botuge eggama diumattaka gengule kudi launch takun nota boat takun timammen fabango serasha febumun timanna menna fenuni waran istashi gina wara keheri gina dabbeke e dabbage istashi gina kamu etige bole adi etige fayen eggotakavge swakkenuwe bimu dabbe ekamak istashi gina kamuge sababun eggotakavge seechege bole adi fayen wakkenuwe ehenduga timammen bonime kalen hala kotte kaleti coaching heye ehinduga eti amille bunani timanne kimi jassasa eya kiyani jassasa ehinduga emihun dennabi sahabin dennabi jassasa ki ei coaching heye ehinduga jassasa nimihunna mukhatab ko buni higashe mi kanisa ga terega nuwata e alukon kura tanege terega e bote mihaku makhluqa ke bote eti kalemenge intizaruga wara shawgar kamagoga e bote ehinduga Tamim ad-Dari vidalwi timamge hita biroti kambes wadije ehni faharga ay shaytana ka swedane ehen namas timammen hingajame diumun timanna menna fenuni duwa hakues fenifan wafada bodu makhluqake duwa hakues fenifan wafada bodu makhluqake wara ginan etige gaga istahi hutte adi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bayan kurba pawa sifata deloves awan hege terega ellola fennani ei wafaratu gelola imam muslim ge riwayatu ga wafada adi ane loluge egotaka besnukene ei imam bukhari ge riwayatu ga wafada adi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam e hadithu qurba fa sifata hutte wara bod makhluqa ke wara gade bandali kastol alifawe rashegga miwani wara boda badai wara gade balaifawe kastol alifawe den timanna me bunime halen hala kotte halati coaching heye ehinduga eti buni timange wahaka fahunne adwahani emme furatama kalemme khabar di balashe ehinduga Tamim ad-Dari ekugati tibbe sahabi etcha khabar din timammen ki arabinne datura ko nukumegen ulani ko behigen as mirasham mi adawniye timammen mirasha febuma etiga mira dabbe timammen penigen timammen kariga bunye e bote timammege shawkori kama ata timanna na badal kurmattaka wara bod makhluqan e bote mihna ko boye timannege badalumge edumuga ehde timanna mi ayye awmum mi tanuni tiya makhluqe ehinduga eti emi hunna suwal kuri ala nikan khabar di balashe kidami hun nikan khabar di balashe kobato e bisa kiuno rashuge khabaraki bisa kiuno rashuge khabaraki kobato e ehinduga ebami hun buni bisa kiuno rashuge khabaruge kom wahaten heye beenu megen tulani bunima etimi bunani bisa kiuno khabar e rashuge kadur rutta kinen heye e kadur ruttauga adiwas kadur e basha gane heye ehinduga sahabin dennabi ayeke erattauga kadur erattauge e ruttauga waragina kadur e basha gane ehinduga eti buni e ruttauga kadur alu puttene duwasres gabeje den ehinduga eti anakka sual kuri khabar di balashe tabariya koruge khabar ki kobahiye e sham karaga wa kore
ehinduga sahabin jawab ga denne ekoruge fem warak gine ekoruge fem warak gine ehinduga eti buni ekoruge fem wes hinduma ka hame annane den adives eti sual kuri zagare kyun koruge e sham karagawa rashid zagara ki e rashuge koruge khabar kinen hiye ehinduga amin echa dennavi e koruge kon khabaren hiye beenu mani ehinduga buni e koruge fem beenu kogen nistakun danduwan kurmattaka efem beenu kuren hiye ehinduga sahabin jawab ga dennavi aanike e koruge fem nistakun danduwan kurmattaka beenu kure